Komandant ćemo ljesti. Pat! Ajjeva! Ko prvi uđe njegu? Peri. Aj, taj nas je gađao, mamu mu jebe milu. Evo ga. Neka je. Šargane, ti imaš rezervni cijevi. Tako evo, pokažem. Gledaj. Ovaj je ubio Saliha Dizera. Evo. Odavde, tamo je poginuo. Viš, gore. Evo. To ti ovaj. A ti imaš cijevi? Evo. Evo našica na onu kuću. On je, da su bježali naš lijevo. Stvarno gotovo cijevci skinu. Jednu cijevu. Aco Vihor. Nađeno je patrocijevac. Ovo su rezervni dijelovi za njega. Jebem. Da, evo ga ovo. Šta ima? Aj. Tajna. Borba je nas pratići. Evo,